Ćao, čao, ovdje je Zdena, NLP coach i trener. Od ponedjeljka 16.10. do kraja sedmice u ranim jutarnjim satima vas vodim za ruku u promjenu. Znači, za koga je ovaj kurs? Za sve one koji imaju ideju o tome da bi u neku veću sobu ili da postavi ciljeve, koji žele više i koji rade iskreno i na sebi i na svom biznisu. 90% rada na našem biznisu je stvari rada na nama. Imam dugogodišnje više iskustva u radu sa klijentima, ljudima kojima sam pomogla da se što prije vrate u viša stanja, više frekventna stanja, da se osjećaju bolje u miru i iz tog samopouzdanja, iz mira ostvaruju svoje ciljeve. Učit ćemo znači u toku sedmice ove kako da postavljamo ciljeve i kako da se uopšte mijenjamo. Postoji nešto što se zove identity switch. To znači da moramo napraviti neki preokret u našem identitetu i šta dozvoljavamo, šta lijepimo, šta je uopšte naš identitet. I vjerujem da je mnogo stvari koje niste znali, koje nismo bili svjesni i kada postajemo svjesni i osvijestimo to, možemo da vršimo promjene. Tako se radujem izazovu od sedmice dana, tako se radujem što ću biti sa vama, što ću imati super zadatke, radujem se ovom istraživanju jednako tako sa vama. Znači za one koji budu posebno vrijedni i marljivi, koji svaki put budu u 5:15 i koji napišu svoj aha moment, koji budu najsuportivniji, tako reći, najaktivniji, njih očekuje jedna predivna nagrada od mene i mogućnost isto tako da svi koji budu učestvovali u tome dobiju jednu mini besplatnu sesiju gdje možemo istražiti koji je vaš cilj. Znači to može biti poslovno, to može biti promjena životnog stila, mogu biti ispiti, znači svi moguće vrste ciljeva i ovdje ćemo učiti kako da ih stručno mijenjamo, kako da mijenjamo naša stanja. Jer mi možemo reći da želimo negdje daj mi novac i promijenit će mi se život. Mi sa ovakvim stanjem, recimo, ukoliko nismo poravnati i nemamo taj novac, ne možemo taj novac dugo, broj jedan, zadržati. Znate ono kad neko dobije na lotu pa na mostu dobiješ, znači izgubiš. Upravo je to taj efekt. Znači nije krajnji cilj nikad novac, već stanje mira iz cjelovitosti iz koje djelujemo. I kad imamo taj neki unutarnji mir, bez obzira na okolnosti će početi da se mijenjaju. Naravno da utiču na nas, zato što nismo naučeni kako da mi vodimo i utičemo, reagujemo na njih drugačije i naša okolina većinom tako reaguje i jako brzo nas povuku. Stoga je formirana i ova naša mala grupica, i stoga je i privatna, igra je vrhunski, zapratite nas, tu je grupa gdje je no negativity, znači nema negativiteta, i to je grupa koja će vas podržati da istrajete u svojim promjenama. To je grupa, na kraju krajeva ja sam tu da vas podržim, da istražimo puteve kako može i šta je moguće. Ne tvrdim da ćemo preko noći napraviti velika čuda, ali ne isključujem da isto tako nisu moguće, jer pretpostavljam da većina nas ima puno uloženog truda, ali možda neku nekorisnu strategiju ili naviku koja se da promijeniti, unaprijediti da bi napravili još veći proboj, ušli na drugi nivo igrice i napravili divan rezultat za sve nas. Jako vam se radujem i vidimo se uskoro, a u međuvremenu ću još postirati, još ćete me vidjeti i čuti. Ćao!